Pemirsa nyangre rahinan jagat galungan pengarsan bawi kepasti kayang nincap katanya nih sinarengan ring penincapan arganya nih nanging mebinayan ring rahina galungane mangkin arga bawi kauningin tedun kahanan puniki ngawinang peternak bawi kuciwe tapi mali arga pakan bawi ngemalang. Silitungil peternak bawi Wayan Wiradana ring tanggal 16 Februari mausang, galungane mangkin pai ketandane nenten ngerasayang rasa garcita sekadi galungane dumun. Santukan arga bawi galungane mangkin nenten memargi sekadi napi sane kaaptiang. Sadurungnya nih harga babi hidup nanin langkungan petang dasa tali rupiah a kilo. Nanging yang regalungan arkannya nih kauningin tedun. Kanan inucap taler kawedar oleh Ketua Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia Gubi Bali Iketut Hari Suiyase. Pai ketandane mapari sel-selang arga bawi tedun nyang regalungan inggian kantos ringsor arga pokok produksi HPP. Mejanten kuentenan punika dahat ngemocolang peternak rakyat. Rahu mangkin arga adol bawi hidup wantah sasur kantos 3,6 tali a kilogram. Raris ring HPP kantos petang dasa tali rupiah a kilogram. Penedunan arga punika memargi sangkaning peternak nanin ngandegang ngadol bawi ipun kantos ring pengrahu kalungan. Lianan punika virus bawi memargi ring sawetara widangan skadi ring Sulawesi sane ngawinang peternak ngadol mudah ternak nyane. Sane ngawinang arga bawi ring Bali keni wesanan inucap. Pengrauh galungan sane sampun kejantenang oleh peternak rakyat nenten sideng ngicinin arga becik majang adolan ternak ipun. Ring tengahing pemargi puniki Hari Suiyase ngaptiang wenten uratian saking pemerintah daerah mangdane side nyelametang peternak rakyat. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.